yati ni wailete kukulya asimaku onoitwa naye wale onoitwa mwana wa yasia eba itumutwito Esther na Esther muiye ngina mamu etikele na dadi makwitikele nikana tudi na mpango wa mwa de muji ni wa mushamba nondo pani wendo bana ndwele baba zindu kuombea hii haina kwenda haine ambayo sio kodi ya mami kwani mami kwa huko twa uzi batu wangu mundu kuivya auto memba ile matukwa no sio mambo kule mzigo ule ni noma aile mutangazi ya biani maisha make ni moja nona bile tu lakini na kwa nini nyama ndio kuweka na utoka wajana ndio kama mtu ani wisi noma ndikize ngorabi umundu uzinekenda nambo mama mwetu akwa endo twawa none nakende chambe uko mwetu akwembia ati uko nito noma nombelewa nikenda kama naye kwa noma maisha make mwili ata uko mama ome matweke nzangili ai lakini kwa ukende yayu ukende umo jadi kama ndo no jadi nguli na ujabizi wendo wewe baba wendo wewe where's love mwezi wendo wewe awe wendo wewe umundu usu noma wendo wewe umundu usu nongina nambo mama mwetu akwa twawa na muno ni mtu akara kitake gwa hata au mena mevanishi noma wewe ya mundu kwanza kwenye ni kutukuma bengi lakini wewe wabika ozanjembe na kuni wapi wini wisi onimba shamamu kwa inyago an experience lakini na moment wonye tu ya asipi ni wabitala shaya mutwana no kitumi tu utwana okeza kwenda noma ni watu aniye wazi ya junior wazi ya mutheu inyago ndesi na ndesi ya hiyo watu ani yes you sio uta mutwana no sio uta imba singo mutwana nondo adwa moka menda yuta for example madamu ndende John no mwende to wa amase no ndende to sunye usi ndigele mano sio ate kwenye diko kuisha kidu kala cha ile tikweka yuta kwenye for example ngitwara na ngine nya junior mute siku ngoni ma yes na bikamu zine ma yupo yuo etikela ni etikele au maingi uko na maya meto the ibeti nibithaga ni majikila box meruki nibithaga ni maya mio kunyasi imo uko gedi ya mundu ngavulizite kebeti mwitu wene ukala na nyaka 20 ewe utezo na ndezikie kwa ume no au menikenda kilicha omona kana mwana we serious modia manike nasi imana la woju wote kaza jambo kwa nini ndio dwana about it ni mamina dati mambo kwetikela mundu mukolo imona for example na mundu mukoji ndete thani no moni utwana ndete mwete te mwana osu noko ne muzizio mundu wanu mutumia wetha eni yende kibetyo na kila situlo kiona na ilo zizio ngakuya mwetu wa kwata badali kwa mambo ndo dani janzangilizo no na hiyo ndeme dhamia hapo lakini no Javis no so we careful ukatuke selewa au azima gwaze wegendi watu wale gwajanja neka na Javis yakula bea sema hiyo mega message Javis no mutwana kakusu nike uteleka ukewa waetene ukewa mundu mkosi ni muoni yake unika kwa Javis mutwa wewe tumutwa pe itaziela mete pe azima tena na chakeni tukimani kana kukamukele kana Javis kile tuko wewe sawa na wakatwa nuisi nundo kwa pesa ukelia uone muthuku na bose byo ni wai obviously nasio woni musio ndio lesta kwetela asima munenge lingilia wako kutwana lakini na kusisia usisia hii nina ita wambe male wakele wale nina bijana atema peo mnaona ile tena Esther wonu na boy ni ngoma ekani munda bike ngemu mundu ume serious na kwenda kutwa mwitu na muno yunezema maigo kama mtu ana maigo mundu ume we serious ne kwenda kutwa keletu wa mwetu tulikuwa si maka mande maka kuone ni wewe kila mukaki lakini mundu ni kwenda udhoka na kukila zewa mutaji yetu ende kula kesi akasonja medhama akasonja akatindi asongete akwenwa pambo manaiba uambia kwa iza salama batikwewa kesi ya Esther pa Esther ni we uwa ukoteleza muna Tiko selezia ningi
nenda na lazima kete kilende mama approve ya mkwawa kote la mundu na maena nzika wona ikulia niko nyasi makwa pena makuja manna pena makuja manone kwenda you know njoo ni watu kuja na serious and answer yes Jarvis ni wewe kuli nenda na John kutoka motata Johnny kindu cha mbere itikela wende ba yabinya Esther itikela wende ba kwa nya Esther either we serious motwane kera we serious biwe zaidi kela moti na ku Esther ndukase nduketekela ndo awene John ya tekelete kwenda ba ya sima point leo John yikati John ku Esther mwawe ndo lizuko la kwa sei na muimba kwa ba Esther udi wazi keni o ndo kendo kwa na niele na baiju na ngimo ndo ngote ndeo buwe kotini wangema wewe koya kutoka mase na kugenda ndo de John ni ati make sure Esther ndio kutoa by time na kwa the end I bunengo excuse ya wazi asiai ni mome olea na genoki no excuse umandikete ukino ndo no kuya ni amuka uthi witness ta muthi munene ya seini asima wete niki me kwenda evinda ya kwisi lyondo yegethia no je ndi bibithite umandikete ku hayazi na time ata kwe ni asi na kuje nikele wono kuona mundu we potential nduketha wani ni ovuku akukula kwa asi wani ni enjoy ni ovuku kula kwa asi na mutatu ana kwa ukino ndo ndo bya kala mabithukisi ndukane na yulwa mwendo waku mwibanya kana na mutu anite ovuku be wasimaku nundu makekala ameso ovukusu kila kibono sio kasikuza mwanena na we na mukethia gwe free esa ndo kwenda njoni mwe kusema kwenda juu kwenda na ndukebithe bana nikanamwe kana time sio mumoni bako tuko mwenendiro wa kitindo cha biani no thethia maundu ni masio